Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakasngi ba arjong katayo, karensan yalap election na kebantaban jid yunong mi kemat syakiyung dor partawan ke sorkar jela hau news nam arajar arpulai, jaga maut hak raishan konstituensi, lapan long hayo markasa Eastern West Khasi Hills, da kejingwan bani shimenta jong ki kertong beper. Kekong dari kemen El Marshalong kertong keseng Bharatiya Janata Party na maut hak raishan konstituensi, habashim ya kebenta ke baningkong bandiang ha kete karensan, ya kabala penyat da kedor barsnong markasa, kalapan syai, syakipat ba baka BJP kamday kata kaseng kaba isi Kristan, lani kaba iben yiki Kristan, hendai ka jingkang jong ka sorkar yiki jingya seng, hagi por lockdown kadai na marban yada yiki pat ba na ukunyang COVID, bar kala buru ya ka jingkali bahatu hadian bala pelat ya ka lockdown, amday mga bat mapi ki bajay tu ban kiyo syaying mania. Syuk-syuk kalau ongru ba hakani ka election tau senam, kimi ki kubor balai paujat de ki kubor lamner tang namar badan ke election. Komta ka kong dari kemen kala benrap ban ong, ba kam dan jingmet banyak kawang keti hakapor election. Bon sin giang ka BJP kadai kata ka anti-Christian but ka anti-church. Handrai kan mau hangong ya pi ka BJP kamdai kata ka anti-Christian lane ka anti-church. Hakapor lockdown lapan sange ya gijinya seng jengi kenang bakato ka jingpang kanom sapriang sikiway pa. Handrai andalalat nakato ka lockdown hatom day mga bat mapi ibajay tu ban kiu siying mane. Yan opin kena. Kiwa ya ka party BJP. Hato pilajukan mau. Ban perkat bahakato kanang ba Chhattisgarh mano pasensyat. Hatom day ka party Kongres. Tengah kwa ban ong ya pi lada pin patip ya ka jing sisya. Nai ban bu haki media laneh ki status laneh ki WhatsApp laneh ki Facebook laneh ki Instagram jompi watchwa ya ka jing sisya anda pilatip ya ka jing sisya sapen sapriang ya kata kabamut mangiru ikloy ban pedang ya kata pishon nadu meno hendrai pimnot pade ban penpau ya katarik bade usnem jong katu ka jingjia kam don jingmut ban su edit kidur kibala nadu meno namar kine ki baro kidai tangki propaganda jong ke politics lada omdon ke politics mentang omdon bapan sapriang kumi kita ki hendrai namar bakadon kane ke politics kane ka election mentang usnam kimi ki kubor lai pojaj lai porukom ngandam nyau ya kita ki politics ki propaganda ki bami mentang ke por election hendrai perkat himapi haki social media ki bala pensapriang bakane ke parti kale kumne katai ke parti kale kumtai kamdon jingmut bapinya kawang kti haka por election kajingnya kawang kti jong pi haka por election kamdon jingmut ruem lada pi kwa banyalap election krem ya kanong rem ki paj ba kindup ngauto ka kanong rem jong kane ke parti hendrai lada pimpat not ban kren ya kanong rem kabamut kamdon jingmut bapin suya kawang kti uwe pat kabang kwa banong pi namar kapor kalengkot pala hakar punyau terik yami paj ba bat nadu menta sim ya kata ka jing perkat jong pi ban rai ban pensyong dong shwa bapin ai ya ka vot jong pi hakar punyau terik kadang don kapor kamper la pi pang ka uniform jongno henrei hang tu hakendong om don bayu iya pi mano manuru lai tang ma pi hi sim ya karai jong pi hang to pensyong dor na do mentang bat sa aya kata kavut haba pi aya kavut pek ha persya ubudam ubadon ya kadur jong ulatos bat aya kavut jong pi hang ta. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya.
jingsei so ha ka rap karyang ka jinkmen ya kinongra. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo terek urempang, Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.